ta svijest da jednu i drugu snagu koju je Bog obdario da držimo. I onda ugledanje na naše svete pretke koji su kroz stotine godina ropstvu bili kadri da izdrže i da uzdrže i veru pravoslavnu, i to ne samo veru pravoslavnu u znanju, nego i veru pravoslavnu po vladanju, postupanju, da je on bio kadar da i obraneći se od zla, ali ne kao ne čovjek, ne kao zločinac, nego da se brani, pa ono u principu puška ti je, puška mi je, pa ko je Bog isjeća junačka. Druga je stvar braniti se, što je hrišćanski dozvoljeno, a druga je stvar osvajati osvajački rat. Dakle, odbrambeni rat je blagosloveni evanđelski, o tome se radi. Dakle, vratiti se tim večnim evanđelskim principima koji čak propovedaju i ljubav prema neprijatelja, to je svest da je taj neprijatelj, taj zločinac, da ne zna šta radi, a mi znamo da on u stvari ide u ambis, a on to nije svestan. Pa se molimo i Bogu da ga obrati, da učini što potrebno, ne nasiljem, da on shvati i da se i on pokaje i spase. To je taj put kojim treba da svi da držimo ti naših predaka, da se održimo kao ljudi, kao narod Božji. Pa ćemo se onda održati i biološki.